futhi irosesibore nayo ishazona nazo futhi indaba ezibuhlungu bahlaselwa bonke abantu abalisana nabantu bokufika zingenza ukuthi ukuqala insizwa laphana eyishabaheki kulento ukuthi abantu bokufika abahambe ufele emntwini kwaficwa kubo engekho kwalenyaza impahla amadoda angaziwa. So right now zingenza ukuthi sikhuluma ngongeza umlando wamthunu naye futhi some things apply asonda khona amakama wavela ivideo yinde nizwele ukuthi nawe ungeze usayibhekela ya sungaqala bafowethu siyabingelela bafowethu sibingelela umoya ophansi sibingelela umoya ophansi ngendlela isimanga silapha emzini kaNgizwe eMadundube eMpunkulu bafowethu sithola ukuthi kufika abantu la bezofuna uNgizwe bangamthola bathe mabephuma nje ngesango babonakala kuqala kushisa izingane ezinganakile ngenhlanhla kaNkulunkulu ke sithola ukuthi akekho umuntu olimele kodwa ke impahla ilimele kakhulu umuzi uphelile wonke akho lutho akuphumanga izinto eziningi kodwa ke into enkulu empilweni kuba yiwo umphefumulo. So ke lokhu kuyasethusa ke thina sizinsizwa ngoba sithola ukuthi emasontweni amabili edlule sithola insizwe esisebenza nayo ukuthiwa ufele emntwini yakwaGumede uqwabe le emzimkhulu sathola ukuthi naye kufika abantu emzini wakhe bafika futhi kunezingane njengesimo esifanayo lesikamacengwane kunezingane bafike babulala amawindi nezicapha ekhaya kubo. Lokhu ke sikubona kuyimpi nje eqondene nokuthi ngoba kukhona umsebenzi esiwenzayo owaziwayo futhi singafisa ukuthi sikhiphe iseluleko sokuthi cha siyazi ukuthi khona abakithi abayingxenye yokuvikela abantu abathile uma senza lo msebenzi esiwenzayo. Singasikhipha nje iseluleko esithi hayi bafowethu uyekani ilokho esikushoyo ukuthi yekani ngoba njengoba thina sisebenza singabulali umuntu singashaya umuntu nje sishayana sodwa bonke laba bantu enibabona sibashaya ngemvubu phambi kwamaphoyisa nibobabuka masibashaya ngemvubu babaleka bengene eviyweni. So ke akekho umuntu ongathi umshaya eshawa umuntu ophuma kulaba abantu abangaka abawu 3000 aphinde abaleka ayongena phakathi kubona. So ke njengoba esuke ebaleke ngene eviyweni soyekhomba ukuthi umuntu esihamba naye. Ngakho ke laba bavikela abantu bokufika abayisikhulu abayiphoyisa abazinsizwa lezi ezibizwa ngeinkabi ayiyekani bafowethu ngoba niyabona nani ukuthi izwe lo msebenzi esiwenzayo liyawudinga abaholi bayawusupporta abantu abaningi bayaweseka iSouth Africa yonke iyaweseka. Ngakho ke iseluleko nje ukuthi iyekani bese kuthi abantu bokufika bonke ngomhla ka30 June kufanele bakwazi ukuthi behambe beye emakhaya kusukela namhlanje njengoba kuumhla ka10 abantu bokufika basalelwe izinsuku eziwu40 ukuthi bephume bephele eSouth Africa sisale silungisa izwe lethu. Lezi ezakithi insizwa ama security la eSouth Africa avikela abantu bokufika yekani. Insizwa lezi sibiza ngenkabe evikela abantu bokufika yekani. Amantombazana la athandana nabantu bokufika awahambe nabo abantu bokufika ngaphandle kwalokho yekani ngoba kulula kabi kithi uphendula lelizwe libe yenye into kodwa ngenxa ukuthi sinakekela umnotho sinakekela abantu sivikela ukuthi kungalimali abantu abangahlangene nalezi zinto nabantu abahambisa izinto ngomthetho. Ingakho sinicela sithi yekani siyamkhalela kuMacengwane sizophinda sikhulume naye usazophela lesinye ikhulu ekhuluma ngalokho kodwa nje siyakhalela Macengwane ngokubi obenzeke emsebenzini kakhulu wakho sikufisela mfowethu ngathi ngasheshe kululameke kulesi simo siyazi imali azikho sizocela nje ukuthi kube khona indlela yokuthi insizwa zonke zise nesitini yodwa siwuvuse ngokusheshsha lo musika Macengwane. Siyathokoza inhlelo mhlawumbe eqhawela kithi zakho ngoba abantu bahleli befiswa mfowethu ukuthi bazi ukuthi uyangaphi kwenze kanjani. Kusasa ekseni nje kusasa ekseni ngomhla ka11 ngomsombuluko ekseni ngo8 ngizobekisa ukhosini okuningi